Ang atong tubag sa Salmo Responsorio nagkanayon nga bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Kamo nangandoy mo? Nangandoy mo moabot ang Ginoo? Maayo. Nganong bulahan man ang tanan nga mangandoy sa pag-abot sa Ginoo? Ano man? Matanawa, wa na mo tubag. Okay, nangandoy. Nganong bulahan man? Pag nituo mo nga ang nangandoy bulahan, nganong bulahan man? Tungod kay ang nangandoy sudlan sa Ginoo. Basta mangandoy gani ka Ginoo, musud siya nimo. Kana bang desire, kana bang gitawag nato og mindset. Mao bitan na nga niingon si kaning San Pablo, sila si hasta si Jesus niingon siya, set your minds on heavenly things, not earthly things. Kay kamo mga anak naman mo sa Ginoo, ipunting ang inyong hunahuna sa mga butang nga langit nun, dili diri. Kay nga naman kanang imong gihunahuna mao nay musud nimo. Ang imo bang gihunahuna? Panalitan maghunahuna ako sa madre, musud na nga rin. Oh. Nindot man ang hunahunaon ang madre kay balaan magnaong. Ang kuyaw akong hunahunaon kanang kasigig TikTok diha nga mga batanon nga hapit wa nay gisulob. Yaw mo na akong hunahunaon musud sa na dire. Nya kun unsay musud nato mausad na ang mudiktar sa atong mga buhat ug mga planos kinabuhi. Bitaw. Anawa ang nisod ni moron gugmas kwarta. Ang imo sang mga buhat pangwarta. Di ba? Unsa mo rin nisod ninyo? Ginoo o yawa? Unsa may imong gipangandoy nga musod nimo? Ginoo o yawa? Unsa may nigawa sa imong baba kung makasa ang imong anak? Unsa may mugawa sa imong baba? Diyos nung pulong o yawanon? Kung mga saba ka, kinsa mo ng pulong? Yawa o Ginoo? Oh, ingon mo, inyong gipasod ang Ginoo. Yang ano ang mugawa sa imong baba? Ang yawanon man. Di sa to pa, ang imong gipangandoy ang yawa. Unsaon man pagpangandoy ang yawa? Kana bang maningkamot ta pagtagbaw sa atong lawas? Mangandoy gani ka pagtagbaw sa imong lawas, yawa gina. Bisag unsa pa na ka, gitawag nato bag wholesome. Kana bang tawgo nato nga necessary. Pananglitan, di jud ka gustong masakit. Nung di jud ka gustong masakit ba? Maayo na o dili? Maayo Sige kag exercise, ang imong pagkaon, healthy food yun. Nga sige jud kag monitor sa imong BP, sa imong sugar, sa imong cholesterol, mo na magpa-check up yun kag regular yun imong check up sa doktor, kay hadlok yun kang masakit. Ana, okay mo na siya. Pero sige kag panglibak, sige kag paningil anang utang, sige kag pangaway sa imong ugangan, sige kag pangaway sa imong bana, gibuwagan na gani nimong imong bana, nya naglib-in na ka, nya ang imo sang kalib-in, particular sa kaayo og health sa body, mo na magdungan mong adtos gym, magbike mo, nya iguli tinukhangay dayon mo, bisag way kasal kay naglib-in. Unsa man na? Diyos nun o yawanon? Okay ba ang day mo? Onya, wa mo ana, una-una. Sige, testingi lang ang inyong reaksyon. Unahon tamong mga asawa. Kung pananglitan ang imong bana mangabit, nya muli sa inyo, mamunog pagyud nimo, kuhaon pag yung imong gamayng kinitaan. Unsa may imong buhaton? Buwagan o pakamatian? Sige, suway ko na una-una. Una-una lang kay ibawa man ko nga murag wa man na mahitabo ninyo kay mga buutan man mo kay mga naong.
Maghunahuna, di madaan, yawa ang nagpuyo diha nimo. Wa ka nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Kinsa man ang sudlan o Ginoo, kanang nangandoy sa kaluwasan sa iyang kalag. Wa magpalandong kung ang lawas niya masakitan ba, mamatay ba. Ang importante nga naay kaluwasan ang kalag. Mo na hinungdan nga nung celebrate aning Advent, pagpahinomdom ni nato nga ang kalag mo itong luwason. Mo na diri sa atong unang pagbasa, niingon diri, nag-ingon ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel, matuod gayud kini, o mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak. Ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inig sangpit ninyo kaniya, inig kabati niya kaninyo, tubagon kamo niya, bisag ang Ginoo naghatag kaninyo sa pain sa kaguol og sa tubig og sa kasakit, apan dili na magtago pag-usab niya ang isulti kunos Ginoo nato, di ara ang dalan subaya kini. Bisan pa kunubag kita magkasimang-simang, mayon di ara ang dalan subaya kini. Unya unsa man nga dalan ang ipasubay sa Ginoo? Ang dalan ni Kristo. Ingos Kristo, I am the way. Nya unsa may giingon ni Kristo pag ingon niyang I am the way? Ingon din siya, kalimti ang imong kaugalingon. Kinsa tong gustong mosunod kanako, kalimti ang imong kaugalingon, pas-ana ang imong cross, og sunod kanako. Mao ni ang dalan nga ihonghong sa Ginoo. Yang mosunod tani, luwas imong kalag. Kalag ba? Luwas yun. Nya og maluwas imong kalag, kung sa may mga timaan, ngang imong kalag luwas na. Di as Ebanghelyo ay, ingos Kristo, ayuhan ninyo ang mga masakiton, o maayo imong sakit. Banhawa ang mga minatay, o in kaso lag di maayo ang sakit niya, mamatay gyud ka, mabanhaw rasad ka. Hinlui ang mga sanlahon, kanang mga makalilisa nga mga sakit, ug abuga ang mga yawa. Wa na kay yawa, wa na kay sanla, wa na kay sakit, niyag mamatay ka, mabanhaw pagyud ka. Mao ni timaan ang Ginoo nagpuyo na nato, makabaton tag gahom. Gahom ba? Nya kamo na amoy gahom. Ilingi ana imong tupad. Ano imong tupad ba lingi ing naapakayawa diha. Naapakayawa. Kay na kay gahom sa ato pa ang yawa wana diha. Ika na be. Unsa may timaan nga naapakayawa, naapakaysala. Kana kinsa dinhi ang way sala. Tas kamo. Ako lang sang iosos. Pulos tagiyawaan. Nya unsao man nato? Papahawaan na. Unsao man pagpapahawa? Deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Siya ang dalan. Mao ko na sigig honghong sa espiritu nato o sa atong anghel nga magbalantay. Sigihan jud kuno tag honghong anak kada adlaw, di ara ang dalan. Nya mailhan man ani mo kun makasubay kas dalan, ngano man mawagtang dayon ang imong yawa. Nya kun mawagtang na ang yawa diha nimo, di na kasakitan, malipayo na ka, malinaw na ka, din ajud ka kanabitang maratol, di na ka maratol. Nya nindot na kaayong i-share ang imong kinabuhi ngadto sa uban. Mauna ang mga santos, sama nilang San Roque, San Francisco de Assisi, o uban pang mga tanan mga santos, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer. Gishare nila ilang kinabuhi ngadto sa tanan, magsigi na sila glakaw, gibiyaan nila ilang mga balay kay ang kalipay diri ba. Mutukmod gina nato sa pag paambit ngadto sa uban.
Di gid na mutukmo nimo ang kalipay nga Dios non sa pagmukmok diha sa imong balay. Kana bang anhar jud ka sa imong balay kanang di ka mo apil sa katilingban. Mo share jud ka, mo ambit, mo unong sa katilingban. Muna ka ng mga tao bitaw nga mo simba, nga ini kung magsimba adto ra sa ilang balay diretso, di gyud managad-tagad sa silingan, mga buangon na. Wa nay Ginoo. Kay ini human mo dinhi panagad-tagad ang imong silingan. Kana mga adik diha, kana mga libakira, kana mga palahubog, kana mga standby, tagda na sila. Nya human share. Pangutan-on nimo unsa may inyo, unsa may akong ika-share. O kana mga standby may mga pwedeng palit ka mga 3 kilong baboy day, amo isugba. Ay gutom kay da, nya lunga, magdasa ka dihay bugas, maglungag ka bilay lungag dire. Ana, imo rin ang palitag 3 kilong baboy nga kanang tiyan ba? May man kanang kuanon sugba. Nya imo dayon ng tagaan og mais. Oy, mangawat panagdahon saging. Dahon saging ba? Ila din ang haubon, butang din na diha ang lamisang kawayan, bubu ang kanon, butang nitong sinugbang. Ana kaon din na sila. Budol ang tawag ana. Alegre kayo. Ig-agi nimo ana, magsigil gud. Salamat gid ya. Salamat kayo. Busog kay mi, nugaba sa amay di ay sa wa kay pantulak diha. Imo na sang tagaan. Ana. Nawa di ba iniguli niya bugi kasimbahan, magsige na sila ingon. Lahi ra gid ning musimba no. Lahi ra gid ning musimba. So unsa na may ilang nakita nimo? Ginoo. Lahi gining naay Ginoo. Kay kita dinhi hastagan ni atong ginikanan, ignore kita, wa mo'y kapuslan ng mga buanga mo may ratag mga matay mo diha di man gyud mo mapuslan pero ikaw hatag kanila sus magsis lahi gid mo simba no. Madugay nimong agi moingon to, day asa ka padong adto ko simbahan sa pwede mi mo kuyog. Kuyog na nangan ni. Mag-uwaw-uwaw pa na mga buang-buang dagko ato pa na dito tago-tago ana. Pero moingon lang ngano man ning manggihatagon man kay ni siya. Tungod ay kay sigig simba. Pero inig-uli ni mo dito kusmod kay kagnaw magsikag ingon si mong nahon mga kawatang dagko ay pangatanbay dagko ana. Mata ni mo pasiplat hait kaayo mo ingon din na sila nawa bayang yawa ni uli na gikasimbahan. Panuway dagko ay ana naray. Maldita kayo da.